A hočeš svojo aretacijo poznati? Ja. Čutki so dobri, začetno. Ta dizajn nama je v bistvu bolj všeč, ne? Ta telefon bolj deluje kot običajen telefon, kakršen ga ste navajeni. Ajde, vadi ga i ti, čepa. Miniaturno. So I got this new gadget, S22 Ultra. He has to look at my pretty face for the end of his days! To je to. Izmeje, kdo, kjer, a vsi kombi... Ej, Andraž, kam greva midva? Midva greva pa sam v Zagreb. Sam so ga dogodil. Ne greva sam. Popoldne, po šihtu, naporen dan bo, ampak bo tudi zabaven, po moje. Upam, da ok za jesti. Ti si res zahteven. Vreme se je pa kar naredil, ej ga. A ne? To zato, ker je danes 22.2.2022, pa drugi dan v tednu. In gledat greva S22-ke. Ja, Na simpatijo vrtcu govorila človek, ki ne misli. Pa bila iznak, sem jo skozi popravljal. To že tlele, je? to je že tlele, ja. Ne, še tlele, Še nek ampak... nekle, ampak tam je pa je. Ja. Ja. Ej, zdaj še da snimam. Mafija. Ne, pa ti še oblečen, kaj je ruski mafic. Davor, a hočeš svojo aretacijo poznati? Ja. Lep pozdrav. Zdravo. Jaz pa edini na drugi. Svaštate. Kakva maska. Ti se pa sam prevožil. Evo, ne. Ina si zadovoljen. Malo drugače, kot sem pričakoval. Kaj ne, da? Ampak lepo, le. Tudi takih stvari se mora očitno navaditi, ne vem. Očitno. Mislim, jaz tole že imam, Andraša, ne, jaz se že en teden s tem igram, ti pa... Ampak jaz ga še nisem v bili videl. Moj je lepši, lej. Vse se ne vidi, ker ni dobra svetloba. Tvoj malo vitek čez. Ja, moj je malo vitek čez. Veš, to imaš občutek, Da lahko kradem. da če boš vzil, boš ukradel. Ja, tako, ja, jaz imam točen tak feeling sedaj. Zdaj po moje je tako, da še lahko posnamemo, a veš, kako to lepo zgleda. Suš! Davor, ena
Mehna malenkost, ki bo zelo zanimiva. Te sladice so v obliki škatlice za batce. Ja, sem res. Ja. Sam jaz še ne upam nobenega vzeti. Celih v tem je problem, tako veliko ljudi, ampak zelo malo jih je in imava občutek, da če bo karkoli probala, da bo narobe, da delava greh. Res. Da molim vas lijepo, dozvolite mi da vas odvedem jedno 210 godina u prošlost. Santa's ball at the palace is a highly sought-after invitation where the most innovative minds try to gain the Queen's attention. Your Highness, I give you the raincoat. Rain! Give you the Samsung Galaxy S22. What is it? It is a correspondence device that produces moving pictures It is beautiful. with a striking color palette. What are those circles? The large sensor camera. Bring them close. Closer. What do they do? It captures exceptional night shots with image stabilization. I have no idea what that means. Nor do I. Dame i gospodo, 210 godina kasnije je upravo večeras. Jedan inovator imao je spektakularnu viziju. Jedna vrhunska tehnološka kompanija tu viziju je ostvarila. Stoga molim gospodina Pavla Zobuđiju, direktora odjela mobilnih komunikacija Samsung Electronics Adriatic, da mi se pridruži ovdje i ovu sliku pretvori u stvarnost. Dobro večer, dame i gospodo, dragi prijatelji, dobro nam došli. I posebno dobro večer našim dragim prijateljima, gostima iz Slovenije. Vaš je dolazak večera zahtijevao puno više vremena i truda i hvala vam na tome. Izuzetno mi je drago da večeras mogu sve vas vidjeti ovdje uživo. Nakon više od 2 godine, zapravo skoro 3 godine od kad smo ovdje na jednoj drugoj lokaciji lansirali S10. Nadam se da je ovo povratak našim starim običajima i da će to ostati trajno. Naravno, da, bilo je jako zanimljivo lansirati nove uređaje na drugačiji način, virtualno, družiti se na jedan drugačiji način. Međutim, mislim da je ovo ipak ono kako bi trebali nastaviti u budućnosti. Neka ovo bude povratak dobrim starim navikama. Če bi mu cash bi ga... Zdaj imaš za ultra imaš, zdaj so si youtuberi imajo veliko casha. Jaz imam že svojo greščino. A ja, okej. Jaz pa svojo Teslo. No, in zdaj video v temule je itak že posnet, tako da, ampak zdaj boš še ti malo boljše občutke dobil, kakšen je, zdaj sem jih sam jaz. Občutki so dobri, začetni. Mora pa še ostale telefone najdeti. Ja, me zanima, kje so. Ja, zdaj tam nek, a ne. To je 20-kratni zoom, stari, to vidiš tele ledice posamezne. To je super. So fastest chip photography camera is quite a masterpiece. Bond, I'm only interested in reaching you when I need. Well, I presume it won't be a problem with this brand new S22 Ultra.
Will it? Perfect. You know where your mission is for tonight? Of course, to provide top-notch entertainment. Let's light this place up. A vi ste došli u Mint, državu za sebe. I kao i svaka država, tako naravno i ova ima svoju himnu. Dakle, bez oduljavanja, dame i gospodo, dozvolite mi da ovim putem predstavim himnu kluba! A skončilo dočakal. Ne, se to je že sladica, no to sem že jedla sam. Sem že mislil, da nikoli ne bojo nehal plesati pa pet. Se bojo še plesali pa pel. Moje koliko malo lačen. Ja. Lepo je biti spet malo nazaj pa žurat v teh letah. Če takole za event, za Samsung, za Naju, za YouTube, še boljš. Grad še ni videl navadnih S22 do danes v živo, tako da so res tole prvi vtisi. Ful spomina na iPhone, ampak je bistveno lažje, sam meni se zdi. Čak pa zelenje, a ne? Ja, zelena barva. Kakšni so občutki, da so drugačni kot pri Notu, oziroma pri Ultri? Ja, ampak ne vem, na kak dober način, pač telefon res deluje premisk. Kot smo rekla, ta dizajn nama je v bistvu bolj všeč, a ne? Ta dizajn nama je bolj všeč. Sam, ne vem, meni je Note, oziroma Ultra, ko smo skozi Note govorim, nekaj posebenega mi je sam. Fora je v tem, da pač ta telefon bolj deluje kot običajen telefon, kakršnega ste navajen. Medtem, ko je pač Note, je Note. Ja. Ultra. Ker res po nesreč delava to napako, tako zabavava se. Mislim, da za tiste, ki vam je Note Ultra prevelika, pa ki ne rabite S-Pena imeti, boste s tem telefonom zelo zadovoljni. Pač ta primerjava, gledajte. Moj Ultra pa Plus. Pač, to je toliko razlike. Razlika je kar ogromna, no. Je pa presenetljivo lahko, glede na to, koliko je velik. Pač te robovi so top. Če bi lahko imel, bi tega imel, ampak pač... Z S-Penom. Ja, ampak pač Ultra je Ultra, ne, pač Ultra je Ultra. A imel Plusa navadno, tamle imaš navadno, lej. Pa prekinuo se samo. Navaden mi je premeh. Iskreno, pač ta lih pravi. Se strinjam. Malo je nešto teže, to je S10 zadnja serija. Enega zraven drugega. Ja. Kar precej je manjši navaden S22. Ampak to je mogoče, za kakšne bo to pač še boljš, ja. On bo všeč velikih takih poznanj, ki so jim manjši telefoni lažji.
drži. Ja, ampak je pa definitivno treba povedati, da je bo vprašanje, kakšna bo baterija. Ja. Baterija je vprašanje, pač ne vemo še, ker ni bilo bolj napornih testov, ampak pač mislim, da ker se je zmanjšala baterija letos, da bi bili lahko kakšni problemčki, upajmo pa, da ne. Majhen. Super, če so vam všeč majhni telefoni, ki vse dosežete, ampak pač, ko pridete iz S22 Ultra na to, se vam ta zdi pač miniaturen. Miniaturno. Se koliko je tam manj? Jup. So I got this new gadget, S22 Ultra. And what I'm going to do now, remember, this is Batman's phone, okay? I'm gonna take a selfie. Then, I'm going to make a screensaver out of it, okay? He has to look at my pretty face for the end of his days! I love myself! Don't you love me? Who doesn't love me? Come on! Anyways, I want you to sit back and relax while I take his city. Oh, my tummy. Si tudi top navdušen na tole himno. Jaz si hočem še v četrto slišati. Oziroma tretjič je. Sam mora biti še četrtič. Je to dobra, ali? Ja. Evo, to je to, Andraž, danes od dogodka. Malo sem razočaran. Malo sem razočaran. Ni bilo četrto himne. Ni bilo četrto himne, tako da brez veze. Ni bilo himne. To ima oni, da svoje fore, no, ne butaste stvari. Ne, meni je bilo super, jaz sem vesel, da sem bila sem povabljena. Videla so vse telefone, marsikaj so doživela en tak lep gala večer, dobra družba, malo so spoznala folka in upam, da bo še čim večkrat vabljena na take dogodke. Ja, lahko mi škoda, da ste zamudili. Ja, pač. Kaj se niste bil vam? Mislim, da je to to. Sorry, dogaja se okoli. Mislim, da je to to. Naročite se na najin kanal, spremljajte na Instagram, Facebooku, TikToku. Mi se pa vidimo v naslednjem videu, ki bo po moje review S22 Ultra moja. Ne, prvi vtisi, sorry, prvi vtisi. Ok, več živite, se vidimo. Čau. Mislim, da se vsi naši. Kjer ga zberemo. Tega le. Ok. Ne vem, to je to. Izmeje, kdo, kjer, a vsi kombi